sana pili-pili ina lava oi aile ipa abai ina etena ele ngata ile poto ka asale mau sau a ole ava mamata u ile mata i sau tu ila e pasa ile leo manui ana e o oile pa avavau Yesu amana frawa fa afetai ua fa amalo ila upule fa aso awamalie mata wamalie ole luto awa wale mata ile sata wale tu umama uolo ualofa a ole afoi ua toe fa ailo amaya sei faustina Hey, api se ipati mapo ile fa ai ai le atua malo e ala ile fa au mai na olana a pose tolo ua outou fai ala va mea sili sili ina I vi ai lo tato wali e ala ile soi fua o foi na tu malele ka apiti le ua whapeonga kusa o inga i ngei le headquarters a le moana pei. Le lai e tui kusa o inga i ngei le ofisa ngei. Ai o lo whapenga o maku whakasi pion ko sisila ma kakanga i mai i lo i kukamuka le fio aku ia le fionga ia mai ava o le kai fongo ale whalaponga o le Blue Hearts se kasi fo whalaponga whapenga o lang o sua inga le HRPP ia o lo whapenga fo lo kuanga whali ia o lo whapenga fo yung makwhakase ma le fionga ia wafusuanga o ia o le whakong o le lope o ia le fusuangi ma whakaukai aku le po kalame kusa o inga ia ngel ofisa o le amakanga la po kalame le la mako a makale le koi wha mamama inga
o le wharapuponga nge ngā lue whakasi malua pei. O le Blue Hearts, a wā wharapuponga, pe on kou whafunga i Pokalami Solo. Ia, ua umau ngā whapengao ngā liskala inga. E a vea ma whapuponga kuma oki, ia o le whapenga fui. O ngā whakarikari, de a vea ma charity fungale po se whapuponga. E non-for-profit fungale, E iei la ma Pokalami lo whapenga, Pokalami au kua le al Blue Heart. E iei Pokalami fsusuangi mo kangaka Pasifika, e whapenga fui Pokalami, whapikoa mo kupulang kalabo. Ia wāli manguia o lau kelo ka kua ngua, ai piong ma whakase i ma le fionga ia mai ia. Ia, o lo whapenga o ngā wha, koe mamlama akile a koe e le fionga ia mai ia. O wai kele aku mai, mamlama mai ia wale whapunga lua aku. O lo uafa mo whalala. Aftai lava. Ia whatalo whaatu, ia malamaru sa moa o sila mai moa mai. Ile nei a fiafi o Pokalami lona lua nei. Blue Hearts whatu moana New Zealand. Ia tu whaatasi i le whaasoa ma le malue le leia le Loa Bay. Loa Bay TV, radio, whatever na iai foi ma whaavaina i tutonu i New Zealand. Ia leo toi a mataramato ngā nuenga tu whaatasi ma le Loa Bay. E momori atu ai le whaafutai tele ono o lea vanua e mawhai o ngā lue whaatasi ai ia o te tautonu. O nau atoa le leia ai lau whaamara manga te whaamari. Ia le au tū o Pokalami a le Blue Hearts. Whaamoe au le au tū lava ma le misiona o lo iai. Ia fisosoani mo tangata Pasifika. Whaamoe lava tato atu no. Ai so tangata Pasifika e moa lava le avanua. Mawhai ona whaungaina tatu wala leo me tatu Pokalami. A o le sini au tu ia ola manuia i tutonu o le atu nu nei. Ia, o nisi o nanga ngai au fia mo Pokalami mo talavou. E foi se tevi pe o na taua. O le a whai lava Pokalami talavou, mo talavou, tau mawhai e toe whaaola le ngangana Samoa, maa o a oina le ngangana Samoa. A wā ia tātou tupulanga, a wā o tau mō atu le ngangana, maa losi ia le whaperitania. Ai, ia o le whaupopo atu nai lau whetalainga nei a fiafi. Ta whaumali e winga i le sini au tū ma whaamoemoenga a le Blue Hearts, tātou whaalapu tonga wa o sunga nei. Ia le teu tupe leo po le teu o loa le whaalapu tonga. Ia mala o awa tele. Ia, whamalo lava le sa mua lau fionga e kai fonga ma yawa. Kai kongu leo mangingo i kuranga uma le whaafonga ma le sisila mai fo la kungu. Ai, masalo i ese kemi whapenga o ngā waku se whingalo le fionga whakongo lope. Ia ngo lai pisi whakaukai o le life. Ai, ole maka upulunga lua le pe o ngai e Pokalami, le fiafingai. Ole se mako foi ma se fingalo foi. E whaali le aso pongsa pe tesa, mai pe o ngalau si la fia e le kongo. O anga ngafi le sa whapenga o whakaukai e le whamoimo. Le lai wako i mangele aso sfulima. Ia ole le kai au whawawara ia i kuranga ole history vonga le kakua kungu pe o ngā iai. Ai le la pe o lo fia whaali e fina ngā le fionga yama yama. Il kulanga le luafa mo whaloara. Ia, o ana nafi pe tesa, o ana po na whai eile lotu whamanatu eile aso pumisa, ia. Sa o lea tūlanga pe o na sira fia le atunu, se teimi fo ina pumisa ai le tātou atunu ma i le mawhai o na whaatauto ina i a sui whaipule le HRPP i tutunu le mota. Ia, ele whaapea o le toi whamanatu o sisi tūlanga, ai ia a vea ma o i a o inga le lei mō tātou uma i a obu toi tupu. Ai ia tātou anga i luma, i le māla malama,
I lona winga I tātou pui ai a te tau o tangata e pei ona iai le sini au tū le tātou vaenga wha upu whai. O lea la sa whātumuri ai pe tesa e le pō anu pō I Samoa, ia e le I mai loa pe fia se au whai fwoi o se leni na mawai. Ia sa mai tawina lava mamoli mawina le whaatumuri o le atunu I tutonu pe tesa I le lato lango. Ia mole atu foi le whaftai a le Blue Hearts whapere lo bei I le tātou Executive Council. Ma lo lava le tāpena, ma lo le whaatau nuuhina ma le manui o lea wha moe tali tonu foi. Ia wata ata mai ia fōringa manuia mo le numanai. Ono lea lava o loo mai tawina le to telefoi o e sa langoina ana pō. Ma lo lava mo lea wha moe mai se foi le sunga ia tui le epa I o le taitai vaenga wha upu whai, le to whai a whunotoe, ia ma le pa ia ma le mamalu o le komiti wata ua nei o le Executive Council. A tono lewa iaso, e o maua mai se au wha inga o le alofa na fua ia na pō a wā ngā ruenga whaatanu uina I tutonu o Samoa. Ia pawhakai lava mo lofi ngalo ma Java. Ka ua kele pe on ko whafonga mai. Ka ua kele le whaka ua inga o le ia kakau. Pe o ngā sa ngō ia ka makai kai fo ia. Ua whaalia I whungare ia winga. Winga ko ngaka o ngā le pawa. O ngā whunga le pawa. Ma whai ai whai unga. I le kai unga whikau. Ia la wo. Ia ngā le wha mangaku. Ma koe wha mangaku la wapia. A wao ka ku pulanga ma whanga o whai mai. Whai ai. Ia whape ngāunga ka mwhai alu ese mai ai. I whainga ia wao whainga. E kalaanga I mea ia o whainga lava o whainga wha ki la. E sisi mea fia sa mua ina o whionga mai ia. Kei tantonua. Ma nei o wao. Siro fia e le atunu ia le wha moe ana nafi I Samoa lava. Ma lo. Ia lau whionga wha fusuanga lo ke vai apulo. Ia le mea lo e fia sa mua lau whionga wha ko. Ma lo whaftaitele lava ta whamali whaftai fo I mai awa e tu sai o le maafuta mai le nei aso. Ia momoli atu le whamalo I si tātou atu no. Ia whea lava se tafa o le nei ke lo pero whapea o na e maafuta mai ai ma e maaua mai ai. Ia le vaenga lona lua le nei po le episode 2 o le polo kalame le moana sau. Ia, pei, ona whaatino I nā tua le whaasoa le nei afiafi. Mo moli atu le whaaftaitele. Tā hua I o le tūlanga lea hua a mata I le tātou whaasoa pei whana lua whaasoa ai a maiawa whaapena fo I ta whamani. I le tūlanga pei ona le ngata ina iai ia mea o tutupui. I le nei lava maasina o se tema. Lea waiva ia maasina. Talu na matal tātou sa valinga ni tau sanga. Ko le wawele anu le kausanga. Mo. Adi. Ai, o le taimi mata ina fo e ma o se taimi o lo toli mata ia e tele o tangata I Samoa. A wali atu e whape lima vai aso o na whaatino hina lea o le fono tangata I tai o ma lo le taupulenga. Lea o lo o fuafua e usuia lato fonutanga I Samoa I le mole ulua I taimi. Lea o le awhapea o na usuia ai se fonutanga lea ale a taitai o malo o le taupulenga. I se atunu o Pasifika o se tulanga mata ina foi. I le tāpena atua I Samoa mo lea wha moe. Ia, ai le ngata I lea. Ai mai se lava lau tofa whamani. O le mana ia I o la ufa alonga te fo I whaasoa mai la whiunga iama ia vai le tūlanga le Black September. Pei ana whaatino ina le aso po nsa fo I piona.
ta ua i tātou i le aso ana nafi lena whaatinoina ai ia pēna toe tō mānatu ai fo I tūlanga tutupu ia September 2021 po si te mai le aso I le tausanga lua o lua tas. Ali. Mai ava e tau manatua po o se tūlanga e te lefia manatua. No e sa le whaingo fie wai a tono e leo sila fia sa o lawa tūlanga o tutu pasi a leo le fia na amata tae au na tātou iai ia ma whaataltali ma tau whai ia whai whaalongo atu tua e whai pule fo e malo ia le maota ma o ese ma a fio ese ia ai lena tu ata avalea li maru le pasi tele fo ile o whapea o mātou umalela a utu I le pasi ai aveita whaingata. E le mona lava I le whaingofie pe ato e natu iai. O sa mo se atu nu siri o na file mu. Ia tūlanga na sa fuafuaina e whaftai e le I tau nu. Sa mātou to e mumoe atangata ia I lona whale ngā fia. Ma dila. Ta whamali, na mawusi taimina na e mata I tūlanga na tutupu po e mana tua le nā waiting. Wai mo le sila fia fo e o si tātou atunu. O ma ua nei
Lela ko aya kwa yo papichi. Ye fa maria kuma mule kuya ma ngai sai fu mo si fa fo si yo ka ku life ya la ku fa wo piur ka di nga va fungan wa ping si dingi ya ku la nga penga u ya wo ba fio mo nge ya ma ya va ma va fu suanga se sa mo ken yo nga ku po ya ngi fa la bla piur fa ka wo ngam fa ma ku nga de le aso pong sa a o le Black September o kile ia sa maka ia ka ngapu e mai sa mo ikulanga maka kia fo ngo o ia ale me mo fa le loko vonga kulo fa funga sa mo sa ko kuli nga sunga fa fenga alwa kumal ake ko por kai de kar si ko kakuli ko kuli ai le manga ia de ia manga ia e fia me malau ia mala ko fa nga malu o ngala wa kam ye maya ye ko nga ka fu ye yo la ko nga pe o nga ka fa ka wa inga ko ikalisia ya pe o kulanga lu ya la mai bo mo sila sa mo kulanga mo pe o biang ku pe ye si nek fi sa mo la fi o ma ya ta wa ina la va ya u ya se le sona ia ni tato mea o ngā e maua mai ai lea aso. Iwi o leta o le aso pongisa. Ai pe ia lena whamanatu. Ia awane i toi tupu. Ia awane i toi tupu. A wai o se mea matauti o se mea whanoa noa. Ai o lau manatu na. Ia vea maa o ngale lei mo tātou. Ia tau fia ia ta iala e pei o na amata ina mai lava e le whenga māloa le HRPP mai lawa le amatanga pulenga le le ia pulenga manino ia ma le toi whamatala ina accountability po le alawa le tu langa e o iai po lo keki o tupe whaonga ia iai le accountability ia vei o sa manatu ngā ai fia ina mata atu ana po i le to tele o ina lango ina malatu whaatawa ina le whamanatu ino le aso talo sia e le toi tupu ia mai sa ma iai ma waafusu anga le nā aso iai ese ala ngona na iai ioe se aso nuku aso sulu mai ma le maano si le la e le ngā aso ia aina tutu ana i toe ina i le nā aso ma mawale ono sai ia ai whaafitai na i uanea ia e li ia vea mātou i ta whaingata pero na fufuaina toe o mai fide mu ale i petesa ia ma whaatalitali le whaamsinonga lea na whaamanino i fwoi lea mata upu sa te taua na whaatauto ia sui whaipuri Pega le tā ua wha i lea o le nātūlanga ma naia i o le au mainga ma le toe tō ma nātū fo iai Lea na pae lava iai le saunoanga le awhionga le taitai o le vaenga whai pui ia te tau matangata. I le asa ona nafi i le lana saunoanga au tū i le toe tō mānatua i le asus full lima o si te malua olua tasi. Pei wa avea le pōngisa o le asa, o se asa pōngisa ua whaapea o na toe tafa mai ai ia le malamalama lea o ua whaapea o na toe manino ai le mata upu ai misi ai foi
ua o te tupu ane fo ia nisi o la ngona i tangata. E tu sai o le tūlanga na tūlai mai. E pei ona maali e le saunoanga la fia mea mai awa. E le o se tūlanga e maanaia, e le o se tūlanga fo i e fia mana tua pea, ia ai peita iane. Ona o se aso na tūlai mai ai le tūlanga mō se olua i taimi, lea wala i lava ona whai matu e tōma na tuai, ia oa onga fo, wa tupo mai ai, ia ma ua tātou iai le nei vai taimi a mai se fo i lava, ia le tūlanga o loo iai, ia nisi on tā upolo o tūlai mai. Ia, ai o le langona lava ia, o le whaaftai pe ona whaupupo mai ai, ia, ma tātou whaasoa ai foi. Ona o lia ua tātou wau lia mai foi nei tausanga, o tātou whaamanatuina ai le isi tausanga. Ia, o tūlanga, nā tutupu, e ui e le ni tūlanga mana na ia. Ia, ai, tele lava ia se awa o ngata ua tūlai mai ai. Le ata tia ti lua va se lua. Le auto e se e pea ia i le isi tūlanga le ai. E whaatino atu ai tātou lai. Ia ai tu watu lava ia o lua ina ia. Whaafoina tātou por kalame mea fiaf. Kako awa ia whaapepe ngai sa ngola o fionga whaafusuanga. Ia pe se skulanga ki fisa ngoila o fionga mayawa e ke lai. Tonu wa malea le. Le au te lingua tātou tau. Si fia whaapopo foi ale ngang whaafukai, au lango sa whaapepe yunga, lango sua inga le whaamoe. E mboli a koe ia ngang whaafukai ma whaamaro koupa ia mo kou mat. Au ke rangara se eka kum ka polisi mga apua. O le kulanga i pe o le mga apukongule o wanga i eka kukala mengi i fiafi. A lau fionga mai awa, o lau fionga fo i ua levaunga e ngā lua i Samoa o e fo i skama ika i lo ia singia. O loa ka usanga o e ngā lua i Samoa. O lea la, e ka ua i le siringia o lau fionga. E kulanga fo i o lo whape ngā o ngā pivesi ai fo ia kongo o le palbengi mo kulanga le malo. I kula fongo i o whangua maswafa. I sau fo i sau wanga mo sau whamama. Ia wā o kama i ka i do i e lava lau sila fianga lau kuwha. Tal totu Samoa o le mataupu nei o i tele ala leo tala noina. E tal totu foi, e le paule nei o se polo kalame o le a tātou tala noa i mataupu nei. A iele nau ta inga. Mātou te le iaia i ta iala o loo whaafuina i mātou por kalame. Mātou te le o mai e tau whaaleanga ma whai atu ni tala mālo losi i lunga o ala leo nei. Whatawa ina i le Blue Hearts whaapea le Loa Bay, le whaamanino ina, whaamalama ina, tu lou lava. Whaailoa atu ma o ina atu, ia nisi o tūlanga i tūlafono nei wa peiwa vava o ma pisa o ai. Ia ma whapea mai tūlou. O ai e pepelo ia taitai o le i tūhangai. E le i whaia le ama mātou te le o mai e toi tali atu i tūlanga umana. A o le mea whaatawa ina i so se po kalame o le a whaafoi atu le Blue Hearts. Ma le loa pei i lalo le ingoa lea Pei Moana podcast. E tuina atu le avanoa, e whaalolongo ma whaafufonga so se tasi. Po fea foi le i tū o e lango ina. Ai e watu le mātou, wa ai ma le mātou fo e manatu. Ai fili tangata ia. Fili tangata ia. Awa so se malo democracy o le fatu ma le autu e palota le tangata palota
I lunga o lana tali tonunga, o le mea manui ai ia, lona ainga, I tū mālo atunu. Ai whawhitai lava mo le avanoa. E le whaingo fie, e le whapea e taua whai atu foi, I le nei por kalame I mata upu nei. Pau o lea. O le fausia ina ma le pasia o tulafono nei I le lua o. E pei o nei ai nei suinga sa iai I tulafono o whanua maswafa. E le I whapea na whaia I se vale. E whaanga I le 5 tausanga. Sa fausia ia le tulafono. Ma sa ili ai fina ngalo o le atunu. Iai le komiti whapale mene sata a milo I upolu masawai. Ta jono e manatua fo e wafusuanga. E umi se taimi. E le iai se mea na whapea na nātia pe e whai kope le ai. O le patanga ruenga lea ta ua o le Law Reform Commission ta whae malu. O ina sa halato whaafoina mai. I le tūlanga o le sa I leo fina ngalo le atunu. Ai o le amata le tātou tanoanga nei a fiafi. Nā tu ina atu I lunga. Ia le se ata e mawhai o na tātou tala noa manino ai. I le tūlanga o le mata upu lea. O le o amata la I le tūlanga e pei o na sila mai ai. I le tūanga vale le lanu viole. Na I le tūanga vale. O le whaamasinonga le nā tau soli ngā tūlafono. Sila ane I le tuanga vale pito I lalo, whaamasinonga whai tū malo District Court, pei foi o na iai I New Zealand nei. La atu lea I le whaamasinonga mawalunga Supreme Court. O le whaamasinonga la pito mawalunga, o le Court of Appeal, whaamasinonga o apili. Tonu e tausila fia e tātou wai pea o New Zealand ia le tūanga vale lea e whapea nā foi. I Samoa, mantua, so se tūlafono I tutonu a Samoa, na pongai atu, pena fu atu I tūlafono a New Zealand. Tūlafono a New Zealand, fu a mai I oi Peritania. Lea lai ta ua ole, le common law a engelangi na a mai New Zealand. Ia, pulea New Zealand tātou tau muri ai lea I le vaenga lea, pe ona whaatati atu le tūanga vale. O le tūlafono na pāsia I le lua o na suia ai le whanua masuafa. O lea o lua whaatati atu ai I le tū tau matau. Le fuanga sa iai pe ona o whamatalai nātu. Umi se taimi na soala upule ai I anga I le atunu. Umi ni masina matausanga sa tau sa ili ai whaamanino wala au I tangata e meo mai e whaali e la tu fina ngalu. O te sa ili atu foi I se sui foi o le komisi ma le komiti whaapale minen ta miru. Ai I la umanatua, ai se yo e lewa I aso o maua mai se pasene mautinoa. Toi titi a iwa sfuru pasene o le atu nuu, sa lango ina suwinga. E le I whaapa ole le whainga. Tato tanga I la I le tu tamatau lea, tu lou o pusa ena ia, a matala I lalo, o le ata lea, o le ata o le whaamasinonga o whanua masuafa. Ia, o tātou ia māsanina o atu I le whaamasinonga lea whanua masuafa sila fia le leile whaasolonga. A e taunu atu ma whaaulu sau tāro sanga, whaaulu I le whaamasinonga o whanua masuafa. Lea lai tā ua Peritania, Land and Titles Court, First Court. First Court, po le. Court at first instance, lea pito la I lalo.
whaulu lau tālo sanga, po le ale tangi anga i se swafa, tangi anga whatatau i se whanua. Ona iai leo le pusala i titina lan wana le tū tau matau. Nai whapea mai soala upule le whapsidonga. E iai le awa noa e pei ona tūla whonoina, ia soala upule mua pele ai ase awale mawhai ona toi teu waida mata upu e au noa ma se whamsinonga. Lea lava lo whaatino ina e o mai le so, le ango uman whaatula whonoina. A whai ele mwhaina teu i tua, i se maliengo i tua e lua o se mata upu. Ona ave lolea, whai lolea o le aso, e fufonga ina ai lau tālo sanga i luma o le whamasinonga o whanua masuafa. Lea iai e le sui prestene, ia ma whamasino e toa whamasino whanua masuafa. Ma sani ai la o mantua o le whamasino sinia, o le ma whamasino e tolu, ia ma le sui prestene e whaafoea ma whaatautaia le whamasinonga lea. Ama ea ona i whaafofunga ina lau tālo sanga ma tali titee, ia ona tuina maile le whamsinonga whapea ia o le aso fi o le masina fau po seisi masina o le afunga ina ai le whaai unga o lau whamsinonga lau mata upu, tau mata upu. A umane e sau le whaai unga e te le fia iai le whaai unga pe te manatu e iai se mea o wha le tonu le whaai unga. Ona e tālo sanga lea o se awanoa e toi apili ai. O le nā apili pe a whaia talia ina e le whaamasinonga maungalunga lau tālo sanga. Ona la atu lea i le pusa ena nā lea o ngā tonu whaamasinonga maungalunga o whanua masuafa po le Land and Titles Court High Court. Amai la i le whaamasinonga nā e le whaamalia ina lava lau whina ngalu. Pe te langona iai se mea o sasi ai le whamsinonga i le whai o lato whai unga. Ona la atu lea i le whamasinonga fau lea na mafua aina na whai le tūla whono lea. Tusa wa iai ma le isi awanoa, wa whaia e le tūla whono lua o le awanoa e toe apili ai. I le whaamasinonga le pito i lunga whaamasinonga o apili ma ilo i lunga o whanua masuafa, Land and Titles Court, Appeal and Review Court. I le nā whaamasinonga e alala ai ia le prestene o se tuso prestene ma le taila lea o le whaamasinonga na. Ma e fonga inai lau apiri anga i lunga. O le atala lea pe ona o tau whai whamtala atu nei. O le tūlanga lea na whausia i le tūla whono fau. O ala ni tā ua. O le ata fau lea wa tātou wa iai. Mai o lai o iai le taimi nei waina pāsia le lei i le maea o na whai suenga, so ala upule, sa ili tu mai awa noa i societe aloia, tu mai awa noa i so se tangata e o i lunga o le komiti whapale meni. Sa te le taimi sa tu ai so ala upule, ma mali lia i toa tele, e pāsia le tūlanga fōla lea. O le esenga la o le tūlanga fōlea ona ua whaau popo le isi awanoa e mawhai ona ave ilo apili wa le ngata i le Land and Titles High Court. Wa le ngata ai awha le tonu i lau whinangalo i le whai unga. Wa iai lisi o awanoa mo Land and Titles Court Appeal and Review.
O le nā appeal and review e taua o le judicial review. O le wing o le judicial review e ai ia le whaamasinonga. Ia tu langa mana asanga o le process le whaasolonga o whaamasinonga i le High Court ma le Court of First Instance. Pēna muli tai ia inga whaatula fono. O se moi mitinga ia le whaamasinonga nei. Le ale winga o le ngamea. O le moi mitinga i nisi o whaamasino, nisi fo i oloia, ai maise le atu nuu. Ina ia, o le esenga o le whaamasinonga lea i le angawale ma le whaamasinonga lea wa pāsia nei. Wa tango fia malotea lava e le whaamasinonga whanua masuafa. Ma tā upu tau whanua masuafa. La lesi esenga o le angawale lea ma le whaamasinonga tau solinga atu la fono ma I whanua masuafa. La lesi esenga telea. Ai longa wa e o isi whaamasinonga whanua masuafa a ea. Se kali aku la o fio fa si io io ia ai longa ele vecino ma ko ai era io o le esenga tele o I whaamasinonga whanua masuafa na o mata upu lava tau whanua masuafa Samoa. Whaamasinonga uma nei e le aingi lo ia e whaungaina ma whaatangaina wangana o oe o se suli. Ona e alo lea I le tua lau ainga, pete a watu foi, e tai le tua lau ainga. Ai pero fai atu, o leisi mea mata ina e whaamasinonga nei whanua masuafa, e wha Samoa, e wha o ngā lenga ngana Samoa. O leisi la nganga lea, mana tua, wa fia tau sanga talun tatu tuto tasi. O le nganga, ua matua le tō whā ma le whautanga I tutonu Samoa. Ai le ngata I ngā, ua iai tō mai whaloia. Tele tato loia. Tele tato loia whailonga maua lunga ata mamai. Ai le whaatanga ina se loia e awai tutonu whaamsinonga le first instance, po o le High Court le whaia pidi I le whanua masuafa. Se wangana o le suri, na e awai le I tutono whaamasinonga nei. O le iai lao le whaamasinonga a pili ma iro e longa o whanua masuafa, o le ara noa whaauro lea na whaia I tula fono nei, e ma whai ai o na whaafoe lava e Samoa, lana judicial review. E se ngana. O te nau la mai toi whaamanino atu a tili fo I se isi vai aso. Ai, o te langona I sisi taimi, le whaanoa noa. Ona o ia tua inga wa, whelau wā I mawhai mai. E fōlinga mai wa tū maa ai maa ia au pe o la rea upu masani. Tātou wā ngā I le issue. Tātou tala noa sa oa o le ale au tu o le tu la funo le vevesia. O le lua o na ala na fai I le whainga fōu lea ma le whaatūlanga ina o le whaamsinonga o whanua masuafa. Na ala na whaia ina ia whaafoe lawa e Samoa ia mata upu tau whanua masuafa. A tuki sisi whaupunga. Tu so o lea wa whaatūlanga se whaamasinonga I ua se Indigenous Court. Whaapitoa lava, mo le whaatautenga whanua masuafa. Ia, o te malama lelei foi I whinaunga e whai. E lea la ngā mai whaapea, e rea te tauna ese se whaamasinonga Samoa, ese se whaamasinonga I le tang whainele I la ua langona wa o le matai Samoa wa o foi o le loia o se tu langa le lei le mea le o iai nei
ia whaafoe lava e tātou tangata le whaamasinonga I lātou lava mea sina. A wai le whaapea e ave o le tūlanga la lea ele o malili ai isi. E whaapea le ai ave ese le whaamasinonga le I lunga. Ai toi whaafoe mai ai I Supreme Court. O le sil whinaunga lana au mai. Au le whaaluaina o le whaamasino sili o ia o tūtumunga I oi sa foi lea. Au ia o tūtumunga. E te tauno huia uma pea ia mata upo mai I whanua masuafa toi fo ia le mea sa iai mua. Ia. E ese ale taimi malangona. Ese tatununga au te iloa. So se tangata lava wo I te tonu o whaamsino whanua masuafa. Ia amu ia oe li tele ni o whaamsino. O a ufeo lolo whaamsino nga o iai whanua masuafa. O au ia o te langolango mina le tula fono le na whai. O te le iai I te tonu palemene le taimi ai la wala ngona o au wai te tonu whaamsino nga whanua masuafa. A vea ma taitai o I tu al mato ainga. A vea ma mori mau. Ia, mai se foi ainga o le kamaroa ia. Ia, tu ia, wata iai foi te tonu. E tele whamasinonga wata au wai mori mau ma ha oina mai ai. Ha oina le wingola utala ta whamari ia oina mai. Ese alau whape iei sau whainunga whaaro ia. Ese alau whinau te tonu o whamsinonga District Supreme Court ma le Court of Appeal. Ese a. O afo io I o le tū lea e le adversarial system o le wingo le mena e tu lai le silo ia whinau mo le tū lea tu lai le silo ia whinau mo le tū te te pea a. Ia na whai whausia mai le I ngā whai unga. Adversarial. O I le whanua masuafa, e ta ua o le inquisitorial. Tu so le adversarial e tangata whitau wai. Whinau mai e rei whai e la o client le mea ngā e whinau atu le maa lo le ai e tele mo le mau. Adversarial. O I lai whanua masuafa, inquisitorial. E te lele paua I whamasino I lātou te fisili atu. Fisili atu. E mwhaifuinga lātou whaia mea I o leading questions. Ina ia maua mai, luingo leading question. E whai atu a fisili, a lai pe taita ina duale. Lau tali I le fisili le tu atu. E te sira fia ele, manatu le whamasino lai ai. So, e lua lai ai e le ngata na ese whaamasinonga ia e lua ono tūlanga ngā. E le whaatūlanga ina. Ma le ngangana e whaonga ina I District Supreme Court Court of Appeal ia e whenga ngui Peritania pei lava I nei. Pei lava I nei ma I New Zealand. A o whanua masua Samoa. Samoa le ngangana e whaonga ina. O le awa nofo e fau I le tūla fono lea. A o loi lunga I le judicial review e whaatanga ina lo ia ona tutu mo I tu le talosanga ma le te le I tu apili ma le tu te le apili. Whaatanga ina la lo ia I lunga I. A o le presidente foi o le Land and Titles Court Appeal and Review po le ilo I longa o whanua masuafa. O le lo ia. O le lo ia wa se furu e tau sanga se I. Masiri atu se taimi wa lo ia aima. O lona winga, o le la sanga tolu la lea, o le vaenga fau, e iai lo ia le whamasino wa uma ona a vea malo ia mua, wa iai le poto mal tomai. E whafoe aia, ia whamasino. Ai e whaatanga ina I fo ilo ia I. Whaftaina ia la mo le tūlanga lea wa e Samoa ia. Ai peifona mali ai lau Samoanga.
e tele lava nisi o vaenga po o nisi episode le lumanai. O le tātou polkalame lea. O le a whaapea o na tu lava i esi taimi. Tātou te toe whaatala noa ati le e tūlanga lea. O na nei le mafu ia mafua anga. O loo ua a matsa o na toe lau liliu ma toe whaatala noa ina. I le pale mene. Ia tūlanga i tūla whono tau whaofi. O le tūlanga mō mua, le tūla whono tau whaofi mo le teu wina, o le tūla whono whaawai o lua o. Lona lua, tūla whono whanua masua whanua o lua o. Ia, ma le lona tōru tūla whono whamasinonga o soli ngā tūla whono, lua o. O le mafo anga o la fisili, ona le nei lava vai yasa po nei lava weekend, mana tua ese kako fia i letters to the editor bakastui. Le nei vai yasa lea na avatu ai i le tusi il fatonu. Ale fionga i le taitai o le tue po le vaenga whaupawhai e puipuia ia tata o matanata. Lea na avatu ai lana tali i le tustusinga mai le afionga le minista o whaamasinonga i amatamua Vasati. Ia, e tusai o se tustusinga sa whapea na tu mai i le media i Samoa. Whatstau la i le tūlanga o lo o toe lau li liu inai i a tau o tūla whono ne. Mana ia i o le tali, lena tali atuai i a le afionga i le taitai i le tūlanga i le tūlanga pe i o na race mai e mata mua i lana tusi. Nani. O le fasili la le tau a vatu maiava. Wa le e ta te whaalongo atu i le tala noa ia e mai se whai o nisi o tūlanga liana pa ia i le tusi a le minista o whaamasinonga. Whaapea le stasio o vaenga o le tusi lia. E le mawhaina lato ave se ina se mea e le o iai. Pei lava o lea tau tatai mai le lato tala. I le tūlanga lea whaamasinonga o apili mai loilonga o whanua masuafa po le LTC Appeal and Review Courts. Ona o lea le afoinga, le vaenga o le whaamasinonga. Lea na tūlai mai. Ina ua mai ona pāsia le tūla whono lea i le lua o mai awa se ifsa soni mai. Well, ole whaupunga lena mai le tusi. Ole whaupunga lena mai i le tusi le fionga minista. Le tusi le lawina atu. Whai mai. O loo puipuia pea ia le exclusive jurisdiction of whanua, o le whamsinua whanua masuafa, I lalo le whaavai. Ai so ai ama le whaupunga le whapea, while the third tier of the Land and Titles Court, namely the Land and Titles Court of Appeal and Review, is to be disestablished, the Land and Titles High Court is to be renamed as the Land and Titles Appeal Court. Lona winga, whapupu mai, ole Bele fai to fafu I le mesa ya mua. I lona winga umalo famsinonga apili ona to ave fo ile Supreme Court. Ole winga la ole saunoanga le taitai. Ole winga tonu lana saunoanga. Ole a tulo talepe le Indigenous Court le te tala noai. Le winga la lantala. Ole ole autu ole whainga ole tu la whono nei. Ia ave se amana ia, se aloa ia. Ua o ia le tātou vasenga aloa ia, ma whaamasino sa moa, I se tū langa I mawhaiuna lātou whaafoina. Whaafoina
e Samoa, mea sina Samoa. O le mea foi nau te iloa, sa pēr no whaamtala atu, te titi ai was 2% la tunu sa lango ina. A wā, o le mea le wafai, we are empowering our own people. Yeah, o le tūlanga nā, mai lewa o mai a manino ai i le fina ngalo la o lo i ai ma lo o fina wina ni. E wha pēr mai, e se i le tui le epa, e le o wha pēr o te. Well, e pei foi le ipu inu, tato le ipu inu ai tu i se vai, tu e ngā fina unga ngā, you know, o lo sila i ai, wha mai lisi. It's half full, ai wha mai lisi, it's half empty. O le sila la, iwe, whawinga ina la atu i le epa. Would disempower. It will disempower and effectively dismantle Samoa's indigenous court system. Leo lo puipuia, tātou anga nuu, whainga māsani, ma toi whaafoi atu to a Palangi-based fundamental rights system. Ia, e sa ofo i sisi tu. Awa, o le mea lea, o le tau mawhai i ere malo, o le ave ese o le whainga fau lea, ma le awa noa fau lea, e mawhai ai ona toe e mawhai ai, ona whaafoe lava e tātou tangata whaamasinunga whanoma suapa. Ai lea tā ua mai le tali e le whaamasinunga. E sa oa? The third tier of the Land and Titles Court, namely the Land and Titles Court of Appeal and Review, is to be disestablished. Mea le nā ata whaalongo atu I whenaunga e whai ma tu lo wā lau mai e le I whaia le mtua te e nā. Sa tā iai sa mohu tā mori mauina le mae a ea. Sa tā iai I nuu ese taimin tā milo ai whamsinunga. I mean le afo I le committee. Te mantua te mi fui no oi savai ai. Ne iafu wha lima ta mila te o awa noa sa tu ina atu I tato tangata. Sa matua lango ina le atunu. Ia o te tautala fui la o se matai Samoa. O te lango ina le iai. Te lango ina I agree with empowering our people to handle land and titles courts matter. O se miti leo lewa na iai nisi fo yo lo ia ma whaamasino Samoa. Mai ia e iai fo ia le se manatu. Manatu ai le taimi o le whaavai ma tano ino nei. Ma tā upu ma le whaavai ma tula fono e se na watu I New Zealand. Tantonu asa ia se nau ta ingai tua mua. E iai se aso. E ole iai se whamsinunga whapea. Tau awelina e tātou, tangata tātou ni tau. Nā no, whaatangi ia. Toi luani nei tūlanga ia, ai tātou te le se le nei mata. Wow. Mana tua mo le whaafonga anga asi tātou atu no olo whapea. Ona mau le taini tātou te mafuta I unga tātou por kalame le nei. Pei ona whaailoa atu le amatanga o tātou por kalame ma le whaatala noanga. O le vaenga mua lea o le whaatala noanga. I le tūla whono tau whanua masuafa. E iai le whaamoe o polo kalame o malawa o lo o lumana I ai nei walea e awatu ai vai e so uma I whaaiunga o vai aso I a tātou I a whaapoponga o tātou polo kalame le nei le moana sausan. Lea le tu ina atuai I a nisi vaenga tā ua lava o whaatala noanga nei ona e tā ua mao o na e sila fia Samoa. Ia le tūlanga o lo o whaapea o na whaatala noa ina ma whina wina I le nei taimi. A mai le tusi a le awhionga le taitai o le vaenga whaapawhai e puipuia ia te tau tangata mai awa. Lena, iai se vaenga o lana tusi, lena paia iai. O le nei
o le tulafono tau whaofi po o le tau te unga o le tulafono lea lua o. Lea a whai ai o pasia e malona whaitaunga lona lua pe saoa i le tulanga lea. Ia le E le o pasia le foi la, o le ato e fai foi le mea sa fai mua. i. O le a tu ina atu le avanoa ia, le ta ua fa peo fa msinonga, tanga runa fa msinonga le la fa tautaia le, ai wata le iloa la. O le ase whautuanga e mawhai ona e whautuaina ai, ia matua lalo ai fo i tātou atu no uai, e tau tonu o nei le mata upo e matua i mamai i o tātou tangata. Ia, e mamai lava le tawai ona fulu. Mai. Mai o se tulanga lava e matua i tuli mata ia lava e tangata i a tulanga mamata upo e whaatalanoa i nai le tulafono lea. O le asa whautuanga e mawhai ona e whautuaina ai, ia matua lalo ai fo i lo tātou atu no. E mai se nei vai taimi lea wa a mata ona to e whaangasolo atu i a whaatalanoanga le matanga ruenga o whaamasinonga. Ia awale, ala tō fo ia tā penanga, mo isi tau o lumanga, o le mata opu lea ilona fina wina. O le ava noa lewa iai nei ma le toi ta amilo atu. O te nau, ia tala noa manino malama tātou tangata i tūlafono. Awai e tātou te a whapor kiki ma whapea e sise pepelo e e li fai. E tau te reo mai i te tātou por kalame e whai ane whamtalanga whapena. O le tāua ia tātou wa ai manino i le tūlanga sa whaafoina ai ma whaatūlanga ai. Mai a ua ia o le sili o na tāua ia mea sina, tātou mea sina. Whape whiona maua e sa mole whire mui tele o tausanga, lea to a ave, I know I'm digressing a little bit, but lea to a iai o fiso leo I tua inu. Whape whiona tātou whire mui le thia tausanga talu tuto, alin vai pule. O te nau foi la o ia tanga i le lei, tanga i to a ma tala noa manino lea. Ma fesile near committee. Ai se au le ato e ave se ai. Le Land and Titles Court. O le aini sianga wa ai whaatau taia le tula. Fesili ai. Yeah. Why? O le ale mea la ato e tulou ta lepe ai ma ave e sea i le tūlanga lea. Au le ava noa wha au le whaunga ina i utu e le ava ngoa e le anga wa a tātou tangata. Wai a tu wai le au tu ma le sini ma le hato le mata upu nei. We are saying that we are not ready to have an indigenous court. E le o anga wa a tātou tangata. E le I mau ani tātou whamasino. Anga wa whamaoni. Ami o tomu e mawhaiona lātou. Au te tatono a uia, waiai. E pea o so se mata upu, e le ai se ato toa. Ai I lau mai tau sanga rea o te alu ai tutono o whamsino o whanua masuafa, te lele la asanga waiai. O whamasino foi. Ia uia, e le tau whai whapea na loia pea, wai ese alo loia, ese alo sau te tono I tasi a fisiri, ni mo a kola. E o tala lisi loia. Wa seki ato ala na tala, foi le, na te taita ia le tua lato o ie E utala. Nga utala. Ia laku lo maana tā penanga, maafi fisianga ka penanga. Ia, sa ui loa, a whapea sui president, tu atu le fisiri, tu atu le ava noa I le whamasino sinia. Ngā sawa fisiri mua, whai mai le loa ia whaalongo aku fisiri.
wanga leilo le lalo la o yai o tate tanga ele moe poefia e ka penga ilanga wale lo a tali fesi winga la tala o fanua masuafa e fa pito mata upu ere au mai ngi o ta ia la fa lo ia mangi fino fa lo ia fa I ai se a silingia la ngafa le fisili la wata tunu la mai tau I fa masino wa yai tutono fanua masuafa wa matua hanga va o te lele hanga va mai o lo yai foi ava nota au e mafai ona tili fa popo ai mafai la to training inicio tu langa e ono fa popo ai o la to skill sets la to mai ya ole a fa nei lesi tu langa o ma la o Simon Muri fo ile o po ile tato fa tala noanga ai me si fo tato fa so lo fa tinoina Liana Maua ile tusi ale minista of Amasnonga. Pe foi le fa fo linga mai ile la to mai tsa. Ele ai se Land and Titles Appeal and Review Courts. Le taimile ne. Ai ole tulanga lava la to ia Liana pa sil tu la fono lea. Ile dua o. Te se malua o. Tolu masina ina wamaia. So 3 months later, or even 4 months later, Lena Fatino inai ia whainga pālota. Ia mwhapea I lona a mata o na yeile fasuia inga. Pea na yeile fasuia inga o whainga malo ni taimi. Ia e sa awa o pea o whapea atu. Pei lava na watu lava le whainga malo lo iei nei. Malo lato ia agenda, if I can call it that, ina ia do away with this. Bela ila to ia mafofonga. It's something that has never existed and shall never exist. Mari, ole asitu langan phone. Mari, ole na tonua. Ole na umalona pasia. E yai a inga wa ulu wala to talo sanga. Mo le whamasinonga leo a pili mairo I longo whanoma swafa. Peitai, tau fia e le whainga malo e le whaatinoa le whamasinonga lea. O maua mai. Yeah. I le taimi nei, I le tūlafono olo o iai le whamasinonga o a pili mairo I longo whanoma swafa. A o le autu, o le si autu le pei o na fia I le saunoanga ale minista of Amsinonga. Le whaupunga la lea. The third tier, o le level le lontolu pe o na yaile tato atanana na watu. O le third tier of the Land and Titles Court, o le Land and Titles Court of Appeal and Review, is to be disestablished. O le a whaalea ngā ina ma ave e sea. O le autu na o whinonga lea whai nei. O lato manatu ave ese lunga I o toe foi I le judicial review. Ko e foi le Supreme Court. Ya. O te... Ele punga le pisianga ngari o keringa na ku whaafunga I kampikio whai. Pemai mkwani make sense a mele whai ngal malo le whai. Usore o mangao. E ave ese le whamasingongo a pili mai do longo whanoma swa. Ai o... Mai, ona whaatu lafono, ina ma whaasia whaatu lafono. Ina ia whaatu ina ma whaatino ina. Ai manga ave o whai ngang, o wangi whai ka kuanga, umal ka whasamo. Ai manga o ave o Supreme Court. E whai whapara, o mea langa lea ngau whea. Wa le make sense a o mea malo sa mola. O longo winga a kungil pala, ngin bela sa whai mi. Ia ngau whole mamala mala, ia whamasingo I kanana e whai. Makulang o kakuang uma. Kulang o kakuang ngafa makulang o uma whamasingo pasabo. Pele a lenga ka ua le ai o le whamasingo, le o piti o I longa le piko mo le whamasingo sa.
o ngai mamla mai la fe sa mo mo lo i sa lo winga ko ngai o lo winga o ku o pa wal me al fam singa fa yo le fa lo mo ma kele winga lunga wa ba ku ko di pe on sa mo la finga mai ya e va fu ya lo ya e nga wal lo ya ai ngi fu al chan o ga kale ngal va ku mal ka Te whamali no na winga le sa unga la o la sa noa. O le alusi e ngā luenga si wā inga la. La le koe mawai. Ia la tau ngā luenga pe ai. Wādia le a le to e. Ia i se a wanoa e mawhai inga o e awem ta upunge le Supreme Court. Ia le awanoa. E maua le awanoa e o i le land and titles le whamasilonga. Toi i regu. Ia le awanoa e o iai. Ai o wha Samoa iai. E whamanga ngana Samoa. A tonu au te iu toi whaitau iai pe whaatanga le Britania. Ai le au tū au le o i le Indigenous Court lewa na whausia in tū la whonu. Whau ngā tatu ngangana. Tau si tatu mea sina i tatu ngangana. Wa lava matutoe to mai pe no whaamtala atu. Iai kako whaamasino. O ina whaaloia. Wa iai fo ilo ia le lei wha Samoa. Ia mamala malama i whanua masuafa mtūlanga le. Ia, au te tatono. Peo le nau ta inga tātou por kalame. Tātou tala noe issues. Aua tau te taalo e polo ai le o le taalo tangata. Ia. Tātou o le sili ona tāua. Ia tātou tala noa manino mamala malama. Ma avatu i tutonu i nuu mali in whaipule. Le fe au tāua nei. Ia mō lātou, au te tautonu, e tala noa pēr ia le tātou mata upu lea, ia ma whaamon mōre share ma ia le tātou por kalame, a wāle whaamani nongo nei mata upu, silion na tāua mō tātou o Samoa. Silion tāua, polea ia mō usau fia au ia ngi siro mau whaamsinonga toi tā si asi mata upule i le sinu ule o lo tama. Ia, lo te whina wai mumuri. Ai, ilele o matua ia le tō whala inga i te tonu le atunu. Wa lava foi matutoe ia tō mai ma le ata mai, whaatu la fono, whaalo ia whaamasino i lau tantununga. E mawhai ai ona whaafoe le whaamasinonga i ona level fo ilele i ana tūlanga mua lua ma le tolu i te tonu o whaamasinonga o whanua masuafa. Ia, manuia le whaafonga mai. A iai fo indi fesili whaamormone. O lea iai le awanoa e mawhai ona tuina mai lungo le page. Ia pe fiso tai mai so seisi lava o mātou whaamormone. Au mai ni fisiri mo vai aso fo. Ia ona mātou tā pena mai fui lea e whaamalia ina i rau whaafofonga. Awai tā ua, pe ona tā ua mua e mātou te alo sā i le tau atu fua o ie se le ai o le tā ua o tātou pokalame i tātou o ina whatasi mala malama ia ona whea kwa ilea ma le sida fia ma le ilua o le tā ua o le tātou lango ina pea o le tū la fono lua o ona iai tā ua mo tātou mea sina. Ma lau whaalo. Lo fisiri lo fiunga mai au. O le ala kulanga lo le LTC kemi o ko yesi LTC pon no le ska. Le ai o lai ai. A foi le ma fai ana e aru whaulu lau tangi le first court ia ma le apiri lai ta whaatanu. A o le vaenga tolu le pito i lunga i le tatu diagram. I le tatu wata lea. Vaenga pito i lunga. E leo whaanga i o ia eo o mai le teimi nei. A le mea moni o lawa iai e taro sanga mo le judicial review i le itu lea. Ia pe o lai tau fia ona o leo mamna o nau ia na malu. Fai mai lato toi foi i Supreme Court e fai e judicial review.
a le manuia le Supreme Court, ia toe o foi le Court of Appeal le o atu ia nai whamasino pālangi, ia e whai unga whaatasi foi ma whamasino i o atu langa na, o lea iai le maitau le atu, o lo whaafufua ele malo, te mi nei, whaalea o ngā inai, le whamasinunga i peo na u whamatalatu. Whamalo aku le sangua ma le mamalama fu'i ma le malkokoa ma le ko whamangingo. Ia, kalpungu lau whaafonga sa mua i kulanga full whamamaingo kulanga o kako mka upu whapeunga o whaalia. Pe se vanga i si si ufi ngalo fi whaali tula funu. Lea, te lora whaawau lea vai aso fo, pe a ulia le lofa. O le lei, tātou waulia aima, tala no atiri ai, pe no whamtalatu. A ieni fisili, ia, o le a whaamalama atiri, a o whaasolo ia le toi ilo ina o le mata upune. Ia, whafakaila o fiuma. E kakere se a kule mka umulmuli. Au ia si onga le pos kampangi po se pisingisi fo ila ke fia lang kan wak pokala men. Ia whafokai mai ma ku whamulmuli. Ia, ole maka apulong whala. Whanule whaipo le ko tina fo ia le. Al mau si tseni ia. Le sa mo tula. Ia, leo se mako tino tatu tina. Tato tina. Mo le sila fio le atulu, o le maua sa mua, mo le sitseni New Zealand, o le awhaia le sa ilinga se leni, ina ia mawhai, o na malanga atu ai i Wellington mo le whaitaunga lo na lua, i le teimi nei le i loa tonu se aso e whai ai. Ai o le afua po o ke topa e te tauna malanga atu ai i Wellington, e whai loa mai loa ele malo, i le teimi tonu, ia, o tātou malanga atu ai loa. O le sa ilinga se leni la lea, oka, le taungo fio, le corporate dinner lea o le awhai, tolus fulu lima tā la le ticket. Tolus fulu lima tā la, ai whaia, i le aso whareile lua fitu se tema lua o lua whai i le afo leonu. Aso whareile lua fitu se tema lua o lua whai, i le Freeman's Bay Community Centre, i oe. A wale whiita whapewa ave i o taulanga i Ponsonby. Si tatou tau whaiofo i Ponsonby, tatou whairoa i ei o ngā tonu o ankirangi na tatou fia ma e vai lea po. Tolus fulu lima tā la i le ticket, se fulu tangata i le corporate table, ia maua fua i tau mafa, ma neia tāpenanga o lo iai, so se to enga tau mafa ai nā tolu lima tā la. Ona, ia, o le whaalinga nā, tātou whaatasi ai, i lea po, ia aware sa ilinga se lini, o le maua sa moa, i le sitseni New Zealand dinner. Ia, ma lo whafkai lau whiunga mai ia, ma e kau kou tike te le kau kākiri anga, konsul lima kānga. Ia. Ia, malo foi. Lau whiunga mai awa me se foi. Ia le tātou host o le neia fiafi. Ia, le whetalainga po le whiunga foi. Ia, te whaomali i Krishna. Ia, lea ua makanga ngā kaupele lau host. Ali, te whaomali. Rau so ai E iai lava le amatanga o mea mala. Maria. Le lava se mea. Whai ane Ia, malia. Ai, il nei taimi ai tātou te lei whamae le tātou polkalami ni afiafi. Te whamali sei e Samoa ne lava e whamalo atu. Ia, ma whaaftai atu fo i nei vaenga. Ia, e maise o le paia malu si o tātou atu no. Lea sa mafuta mai le tātou polkalami i le nei afiafi. Ia, whafkai lawa lau whiunga whakongu whafusuanga. Lewo maua koe. Yo, e moli atu ai le whamalo
fa malo mal fa kai lau fiong fa kua amelia fa moana fa kai lava le fa kasmai ia fa penga veong fa ka fa itu ya lau fiong tu ya leuta le to ta tonu le aingana le fiong ya ma ya fa malo lava lau fiong alu fa ku ya ki ku sa mo malo fa kai fa kasmai ia lau fiong le ko oli ko filau ngalu va rupati fa kai lava mole lango mal fa kasmai po kalami ia ile sunga ya niko ngango aftai fa kasmai po kalami ngia fia fa se eleota ia fa mondia le tu po kalami fa aftai lava uso mo fa mondia o le fionga ya sina lei person ya rufa ku do fionga kai fong i le sunga ya Rico Walton fa lava i la sunga le fa kasmai i fa penga fu ia le fionga ya kangalo Susana matai a lai fa lava le ma na male fa tasmai pokalam ni fiaf mai se fo yo la to o malava tu ka va ya ku pe to afitus ful malima e ila to lena react mai ma fo ne ma acknowledge o le mata mai ta to pokalam ya fa te le lava le ma fa mai is yo ta to what no le fiaf la to atu ele lua fa ta taina e fa mai ai le ta to pokalam ni fiaf ma no mai tuna ya facility sa ta pena mai ina ia fa piona fa facility to ile fiona tmata iloi alo lava fa kasmai fa kai la fiona la flafa peu fa kai lava la fiona fa kasmai pokalam ni fiaf okay kalkula mo ko mai si ui si fa me pise me fixa mo la fiona mai ya va le ai tal tonu le a fei rai foi vai so fo le lo fa malanga le tua fa mana tua tu ia le tato fa moi le mausi tseni New Zealand ile asolua fitu o le masina nei se tema mo e fi awai e fa so tai mai lunga tato messenger ia na le Facebook Instagram o ia mama to ai moli atu lava le faftai tele mo le fafonga mai nei fiafi pe no famtala atu o le naunau ta inga le Blue Hearts ia tatou tala noa manino tala faasoa i lungo le malama i issues ai tatia nisi tūlanga au mai le mai mau tatou taimi tatou tala noa tatou tala noa le issue ai tatia nisi tūlanga o ie fa pea ma tu te le tulo ele mai mau ai ma tu taimi sili atu le launau ina ia faa manino ma faa malama ma ta upu o na faia ia leo i tangata lana fifiringa ma faa lungoina musuina o le atua i le mea au na fai ia se whamtalanga na ai tatou toe a wai whaatasi i lewa ia so o le faa tata foi e te whao mali ia iai foi ia sina sponsor ina fia fisosoani mai ta lia ma le whaafitai ma le fifia ai mole nei taimi whaasoi fuaina oi pea o mea nai tonu whai oi lese me ia a whaia ue a whainga muia ia kul kau mai kako pokalami il whapupunga lewa ia so le sa e whaafikai lava kui whapupoku whaafikai ma le whamalu il whakasimai ai filoa i lava ia so le lufo le tua soifua mo ia maui to pa soifua